Danas balansirat ćemo žensku i mušku prirodu u našem telu. Mesec je simbol ženskog principa. Sunce je simbol muškog principa. Svako ljudsko biće nosi u sebi obe ove energije. Što su više uravnotežene, to smo zdraviji. Svojim unutrašnjim pogledom usmerimo pažnju na levu ruku. Opustimo se, osjetimo mekanost i nežnost. Ovo je naš ženski kanal. Energije prihvatanja i opuštanja. Udišemo kroz prste leve ruke, protežući dah kroz celu levu ruku, kao da dišemo samo ženskim kanalom. Hladan, smiren, mesečni dah. Simbol pasivne energije, misterije, emocije, osjećanja. Žena je prihvatanje i opuštanje. Dišemo levom kanalom, usporavamo i posmatramo senzacije. Energija vode i zemlje teku u našim venama, ispunjavajući nas ženskom prirodnom snagom, smirujući i harmonizujući emocije. Dišemo i puštamo energiju ženstvenosti da prođe kroz naše telo i posmatramo senzacije. Sad osjetimo desnu ruku, muška energija, energija sunca, energija aktivnosti i davanja. Udišemo kroz prste desne ruke, protežući dah kroz celu desnu ruku. Dišemo desnim kanalom. Topla energija, vedra, kreativna, aktivna, kao dan stvoren za punjenje i stvaranje. Zahvaljujući muškoj energiji možemo da mislimo, delujemo, dajemo, činimo, stvaramo i postižemo. Udišemo i izdišemo. Neka muška snaga prođe kroz nas. Sad mentalno vratimo disanje kroz oba kanala. Sva pažnja na telo i senzacije. Osjetimo kako se stanje promenilo nakon sunčevog disanja.
Usmerimo pažnju na obe ruke i zamislimo da balansiramo ove energije u sebi. Balansiranje i prihvatanje, jer jedno bez drugog ne može. Kao što sunce ne bi sijalo bez noćnog meseca. Nastavljamo da dišemo duboko i ravnomerno. Osjećamo zemaljsku, materijalnu, stabilnu majčinsku podršku. Majka Zemlja je bezuslovna ljubav. I osjetimo brigu neba, našeg nebesnog zaštitnika i pokrovitelja, energija Oca i Tvorca. On hrani naš i našu snagu, uvek nas vodi i stvara siguran prostor da se izrazimo onakvima kakvi jesmo. Sad prihvatimo svoj centar, svoju srž, kako se ove dve energije susreću u našem srcu i prepliću da stvore jedinstvenu celinu. Udišemo od samog centra Zemlje, provodeći žensku energiju kroz stopala, noge, kukove, celu kičmu i povlačimo se više kroz sve centre i izdišemo u nebo kroz krunu. Sad odišemo iz samog centra univerzuma i povlačimo svetlučavi tok više energije od vrha glave do dna, ispunjavajući naše telo muškom energijom. Provlačimo ovu snagu kroz svaku ćeliju i izdišimo kroz noge. Nek ove dve energije, ženska i muška, uvek budu u ravnoteži u nama.